خوانندگان محترم، این لحظه در استودیوی ما دیرکتوری مرکز ملی پاتنتی اطلاعاتی نزد وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان میرزا اسماعیل زاده حضور دارند. میرزا اسماعیل زاده خوش آمدید. قبل از اون که شروع به سوال و جواب کنیم میخواستم کمی درباره خودتون و بعداً درباره ساختاری که امروز تحت راهبری شما فعالیت دارد معلومات بدید. تشکر زیاد محترم شریف همدانپور. من اسماعیل زاده میرزا، دیرکتور اداره پاتنتی وزارت رشد اقتصاد و سودا هستم و خیلی که معلوم است طولی زیاد از یک سال است که این مؤسسه رو راهبری کرده ایستادم و باید قید کرد که مؤسسه دولتی مرکز ملی پاتنت و اطلاعات وزارت رشد اقتصاد و سودا بهر تطبیق وظیفه‌های واگذار شده در سمت حفظ منفعت‌های دولتی در ساحه مالکیت صنعتی که یکی از شاخه‌های اساسی مالکیت ذهنی میباشد، هماهنگسازی فعالیت اختراع‌کاری و جمع‌آوری ذخیره اطلاعاتی روانه نموده است که محض یک قطار در این سمت یک قطار کارها، یک قطار مقصدها، وظیفه‌ها را اجرا نموده است که امروز معلوم است با یک نتیجه نهایت نظررس رسیده است امروز. و جهت این وظیفه ما از جمله در سال 2019 آزمون اختراع‌کاری بهترین برای سالهای 2017-2018 تشکیل کردیم و برگزار نمودیم که در این زمینه برای اشتراک در آزمون مذکور 67 فریضه پیشنهاد کرده شد. از 67 فریضه جایزه‌داران معین کرده شدند، از جمله جایزه طلایی سازمان جهانی مالکیت ذهنی، جایزه طلایی تشکیلات پاتنتی اوراسیایی، 4 جایزه نشان فخری مؤسسه، اینچنین 4 نشان مؤسسه نیز معین کرده شد که با اختراعکاران مکافاتانیده شدند. کدام اختراعات؟ این اختراعاتی که در همه ساحه‌های پیشنهاد شدند، این از جمله اختراعات در ساحه طب، در ساحه بویتوری، در ساحه صنعت، خوراکواری و دیگر ساحه‌هایی که پیشنهاد شدند از جانب اختراعکاران. این همان اختراعاتی که اعتراف شدند، یعنی که سنجش را گذاشتند و گذاشتند و ثبت کرده شدگی هستند. سال گذشته برای مثال چقدر اختراعات صورت گرفت و اختراعکاران صاحب پاتنت شدند؟ ما اگر نشانده‌های آماری این سمت رو بینیم، در سال 2019 با مؤسسه برای به قید گرفتن اختراعات‌ها با 2 سمت پیشنهاد شدند. این سمت پاتنت و نخست پاتنت میباشد. هر دی آنها اختراع میباشند، با بعضی عامل‌ها معیارهای هست که از یکدیگر فرقیت دارند. این نخست پاتنت و پاتنت به اختراع. باید قید کرد که برای با قیدگیری بر سمت نخست پاتنت ها 111 عریضه پیشنهاد شده است. اختراعات کشور، یعنی که از جانب اختراعکاران ملی و خارجی برای پاتنت باشد 3 عدد عریضه ها پیشنهاد شده‌اند و همچنین باید قید کرد که از این مقدار گوییم، یعنی که از حالت‌هایی که بعضی سنجش های این عریضه ها طول میکشند، 1 سال 2 سال، در نتیجه اینها این مهلت ها در سال 2019 83 عریضه، یعنی که حجت‌های محافظتی خود را گرفتند، نخست پاتنت ها را صاحب گشتند. آن عریضه که پیشنهاد میشد باید با 3 معیار اساسی جوابگو باشد. این سطح اختراعکاری داشتن، نوی و در صنعت تطبیق شونده باشد. یعنی که 3 معیار اساسی است که باید هر یک عریضه پیشنهاد شده آن اختراع باید جوابگو باشد. با نظر داشت این که این معیارها است، از جمله گیریم سطح نوی گوییم. نوی معنای اون را دارد که باید ما همه اختراعاتی که در دنیا ثبت شدگی هستند، در دنیا اعتراف شدگی یا اینکه در یگان جا نشر شدگی هستند، سنجش گذارانیم و مقایسه کنیم اون رو با اون اختراع. یعنی که باید ما اون اختراعی که ثبت شدگی است یا که در هر یک جا استفاده شدگی است اون رو ثبت نمیکنیم. این نوی جهانی رو در بر میگیرد که برای پاتنت ها ما با این نوبت میگیریم. از جمله برای به قید گرفتن پاتنت ما جستجوی منبع‌های معلوماتی نهایت کلان رو استفاده میبریم. از جمله یکی از این منبع‌ها ما برای جستجو، برای گرفتن نتیجه جستجو باز اداره پاتنتی روسیه روان میکنیم اون عریضه هایی که سطح جهانی پاتنت رو دیده میشود. عموما مشخص گفته میتونید کدام اختراعاتی ما امروز در
саноат мавриди истифода қарор мегирад? ихтироотҳои махсусе ки дар идораи патентӣ сабт карда шудагӣ ҳастанд, ин якум дар соҳаи яъне ки чихеле ки дар булуғ қайд карда гузаштем, аксарияти аризаҳои мо агар аз теъдоди умумии аризаҳо мо нигаронӣ кунем, аксарияти онҳо зиёди онҳо ин дар соҳаи тиб аст. Дар соҳаи тиб, химия, физика ва дигар соҳаҳо аст. Дар ҷои аввал тиб меистад ва яке аз ихтироотҳои ниҳоят муҳим ки дар идора сабт шудагааст, ин дастгоҳи сайёҳии криоҷарроҳӣ ки ҷигарро барои ҷарроҳии ҷигар бисёрта истифода мешавад. ин аз ҷониби ихтироъкорон Фарҳод Раҳимӣ, Аҳмадзода, Саид Илҳом ихтироъ шудааст ва васеъ дар марказҳои тиббӣ истифода мешавад. Дуюм ихтирое ки васеъ истифода мешавад, ин ихтирои маводи биоёд барои истифодае ки дар обҳои нӯшокиҳо истифода мешавад ва аз ҷониби ширкати Анатис истифода бурда мешавад. Васеъ дар бозорҳои мол ҳаст, обҳои биоёд ва дигараш бошад. Ин сеюм ихтироъ метавонам гӯям ки ин маводи Намитаб С, ин дигар ихтирое ки дар соҳаи бойторӣ аст. дар ҷаҳон масалан ҳолатҳои коррупсионӣ вуҷуд дорад ки баъзе марказҳои патентӣ масалан ихтирои як нафарро мегиранд, дар ҷараёни омӯзиш яъне маълумот ба касони дигар дастрас мешавад ва ин имконият дорад ки дар тӯли 2 сол масалан ин моликиятро як нафари моликияти зеҳнии як нафарро як нафари дигар моли худ карда ва дар ҷои дигар дар кишвари дигар сабти ном кунад. дар ин ҳолатҳо чӣ гуна пешгирӣ карда мешавад? Бояд қайд кард ки ҳангоме ки дар соҳаи моликияти зеҳнӣ аз ҷумла моликияти саноатие ки мо муайяса ваколатдор аст, як принсипи ниҳоят муҳим аст, ин принсипи аввалият, яъне ки кадом нафаре ки якум ариза пешниҳод намудааст. ин принсипи аввалият аст, дар ҳама соҳаҳои тамоми соҳаҳои моликияти зеҳнӣ вуҷуд дорад, мавқеи худро дорад, дар санадҳои меҳри ҳуқуқӣ бармеояд, санадҳои меҳри ҳуқуқи байналмилалӣ низ дарҷ шудагӣ аст. Аввалият ки ниҳоят муҳим аст. Хоб ҳангоме ки ариза пешниҳод мешавад, он ихтироъ гӯем, дар самти ихтироъ он бетаъхир чоп карда мешавад. мо нашрияи махсус дорем ки бо номаш бюллетен, ин навиди патентӣ ном дорад, бетаъхир чоп карда мешавад он ихтироъ, яъне ки қисмати кӯтоҳ карда шудаи он чоп ба чоп мерасад ва дастрасии аксарияти идораҳои патентӣ расонида мешавад. чаро мо мустақиман бо кишварҳои Аврупо, Амрико ва дигар кишварҳои Осиё робита надориму? ин робитаи мо тавассути Федератсияи Русия сурат мегирад. Чунки Федератсияи Русия ин яке аз ташкилотҳои байналмилалии ҷустуҷӯӣ ба ҳисоб меравад, эътироф шудааст аз ҷониби Созмони ҷаҳонии моликияти зеҳнӣ ва ҳангоми бисёри ҷустуҷӯи дигар давлатҳо ҳастанд, Аврупо ва дигар давлатҳо аз ин манбаъҳои маълумотӣ истифода мебаранд. ин лаҳза аз тариқи онлайн интернет ба мо як саволе аз хонандагон дар расидааст ки оё дар Тоҷикистон ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ риоя мешавад? бале, чӣ хеле ки маълум аст, санадҳои меҳри ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои як қатор шаҳрномаҳо ва созишномаҳои байналмилалӣ мебошад ки онҳо тибқи тартиби муқаррар гардида дар идораи патентӣ васеъ истифода мешаванд. Инчунин қонунҳои миллӣ дар ҳар як соҳаҳои ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ вуҷуд доранд. ин аз ҷумла қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ихтироъ, тамғоҳои молӣ ва тамғоҳои хизматрасонӣ, ишораҳои ҷуғрофӣ, топологияи микросхемаи интегралӣ. ихтироъкор чанд пул месупорад барои он ки шумо санҷиш гузаронед ва ба рӯйхати бюллетенҳо ворид созед? хуб, ихтироъкор барои ҳифз кардани ихтироъоти худ, яъне ки маблағҳои муайянро пардохт мекунад. ин аз ҷумла пардохтҳои ҳатмӣ ҳаст ва корбарии муайяса аст. аз ҷумла барои пешниҳоди аризаҳо 62 сомон, барои гузаронидани санҷиш ям маблағи 100 чанд сомон. ҳамхи маблағҳо муайян карда шудагӣ ҳастанд ки дар умум барои гирифтани нахуст патент, барои гирифтани ҳуҷҷати муофисатӣ 1253 сомон аст ва барои гирифтани патент маблағ 7000 сомонӣ мебошад. яъне ки пайдарҳам дар маҷмӯъ ҳудуди 10,000 бояд ихтироъкор супорад. ҳангоми барои як ариза аксарияти чӣ хеле мо қайд кардем, аксарияти аризаҳои мо дар соҳаи нахуст патент мебошанд. дар самти нахуст патент ин 1253 сомон мебошад. дар патент бошад, чунки навии ҷаҳонӣ дида мешавад ва он барои муайян кардани боз ҳам сатҳи зиёдтар ба идораи патентии Федератсияи Русия ирсол карда мешавад ки маблағи як қисми зиёди он бар он ҷо барои ҷустуҷӯ истифода мешавад.
аз ҳамин хотир маблағи он зиёдтар мебошад. шояд ихтироъкорое ҳастанд ки имконияти сабт кардан надоранд, ба қайд гирифтан надоранд, чунки мо медонем сатҳи маош, сатҳи зиндагии олимон дар кадом поя қарор дорад. агар дар ин сурат масалан имкониятҳои молии сабти ном кардан надошта бошад, шумо чӣ кӯмак ба онҳо расонда метавонед? хуб, айни замон муайса дар самте ки маблағгузорӣ, яъне ки ҳангоме ки ихтироъкор надошта бошад, муайса мутаассифона ёрӣ ягон ваколат надорад барои ёрӣ расондани ин ихтироъкор ё он. Аксарияти онҳо мо метавонем ки ягона он ихтироъотҳоро муаррифӣ кунем дар сомонаи интернет портали миллии инноватсионӣ барои дарёфт кардани ҳамон навгонии он, яъне ки ҳамон гӯем сармоягузоре ки ихтироъотро метавонад дастгирӣ кунад ва маблағ пардохт кунад. то кадом андоза шумо кафолат дода метавонед ки тамғаи молии ин ё он корхона аз ҷониби шумо пурра ҳифз карда мешавад? тамғоҳои молӣ ва тамғоҳои хизматрасонӣ барои ба қайдгирии ба идораи патентӣ пешниҳод карда мешаванд ва ҳангоми пешниҳод мувофиқи таснифи байналмилалии молҳо ва хизматҳо ки ҷумҳурии Тоҷикистон ин созишномаро низ эътироф намудааст, сабт карда мешавад нисбати молҳо ва хизматрасонии муайян. таснифи байналмилалии молҳо ва хизматҳо тибқи тартибе ки муайян карда шудагиаст, ин ба 45 синф тақсимот карда шудагиаст. мувофиқи ҳамон таъиноти молу маҳсулотҳо аз 1 то 35 ин молҳо мебошад, аз 35 то 45 ин хизматрасониҳо мебошанд. хуб, дилхоҳ нафар шахс, яъне ки шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ метавонад ки тамғаи молӣ ба худ сабт кунад. хуб, дар сурате ки сабт кардани тамғаи молӣ нисбати ин ё он мол ё ки маҳсулот ё ки хизматрасониҳо соҳибуқуқ ҳуқуқи истисноиро ба даст меорад ки ҳуқуқ дорад шахсони дигарро манъ кунад. хуб, вобаста ба ин ҳангоме ки сабт мешавад тамға, дигар шахсон ҳуқуқи истифодабарии онро нисбати ҳамон молу маҳсулот сабт кардани тамға ва истифодабарии онро надоранд. озмуни дигар ки ҳамасола мақомоти шумо баргузор мекунад, ин бренди сол аст. ба ҳамин монанд дигар мақомотҳо низ ҳамин гуна озмунҳоро баргузор мекунанд, аз ҷумла агентии Тоҷик стандарт. уман зарурати гузарондани ҳамин озмун чи аст? мақсади асосии ин озмун ин ҳарчи ҷалб намудани соҳибкорон барои ҳифз кардани тамғаҳои молӣ ва истифодабарии онҳо. ва бояд қайд кард ки дар озмуни мазкур 91 ариза пешниҳод карда шуд ки бо пуррагӣ тибқи қоидаҳои он 85 ариза бо пуррагӣ ба талабот ҷавобгӯ буданд ки иштирок карданд. ширкатҳои бузургу хурди кишвар ва байни дигар кишварҳо буданд. хуб, фарқияти он аз дигар озмунҳое ки дар қаламрои кишвар гузаронида мешавад, ин дар он аст ки мо танҳо бренди он тамғае ки сабт шудааст ва бевосита ба ҳамон ширкат дахл дорад, ҳамонро баҳогузорӣ мекунем ва маъруфияти оне ки то кадом дараҷа ҳаст баҳогузорӣ мекунем. ба шумо ташаккур ки розӣ шудед, ташриф овардед, ба саволҳои хонандагони ҳафтаномаи Тоҷикистон посух додед.